Poštovani gledatelji Max Sporta, srdačan pozdrav iz Rovinja, dobrodošli na igralište Valbruna, dobrodošli na zapad Istarskog poluotoka gdje je već u posljednjih 5-6 godina Dinamo napravio sebi stalnu zimsku bazu i danas će odigrati 3 dana nakon dolaska u ovaj pitoreskni gradić u Istri i svoju prvu prijateljsku utakmicu, odnosno drugu ukupno u ovom zimskom pripremnom periodu. Protivnik je NK Triglav iz Kranja, petoplasirani sastav u slovenskoj drugoj ligi momentalno, protiv jasno Dinama trećeplasiranog u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Plavi sa Nevistićem na golu, Ljubičić na ljevome beku, Perić, Kevin Teofil, Katrin, stoperski tandem, desno će igrati Moreno Živković, Mišić, Ademi, sredina, Baturina ispred njih, Vidović na ljevom krilu, Špikić na desnom i u vrhu napada plavi 9, Bruno Petković. Reći ćemo i koju riječ naravno o Triglavu, predstaviti današnjeg protivnika Dinama. Triglav, kao što sam rekao, peti sastav slovenske druge lige od sezone 2019-2020 traže povratak u najviši rang slovenskog klupskog nogometa, gdje se primjera radi nalazi Rogaška s kojom je Dinamo igrao prije nekoliko dana. Danas igraju u sastavu Kruljac, Sivetić, Bernik, Čadež, Gašperin, Čeh, Pokorn, Dakić, Mlakar, Good News, Daniels i Domen Lečnik Spajić. Dijelom se tog balasta rješavaju tijekom ljetnog prijelaznog roka. A ovo je sjajan napad, Špikić, Petković, Ademi na drugu vratnicu, nije uspio poentirati Vidović i na kraju su ščepali loptu Slovenci i ostaje 0-0, 14. minuta. Baturina je odlično odradio pritisak, sada su oni Vidović u dobroj situaciji. Baturina pokušava se izvući na udarac, sjajno je prošao Baturina i Kruljac brani još jednom vrhunske minijature Martina Baturine i majstorska intervencija vratara Triglava. 17. minuta, bit će utješna nagrada za Dinamo, udarac iz kuta. Ademi do Petkovića, Petković u prilici za udarac, išao je Petković na geg na kraju, na šmek, a od svega ništa, ostaje 0-0. Petković do Ademija, Ademi jako razigran, raspoložen, sjajna lopta za Vidovića, Vidović ide oko Kruljca, Starčević će pokazati, čini se na 11 metara. A mi ćemo naravno pričekati snimku pa ćemo svi zajedno vidjeti što se tu točno dogodilo u 28. minuti utakmice. Dogodila se naravno sjajna lopta Ademija u prostor za Vidovića. To je u svakom slučaju činjenica koja stoji. A onda i ovaj pad Vidovića. Petković je uhvatio zalet i Kruljac brani još jednom. Tim Kruljac za sada nerješiva enigma. Ovaj mladi slovenski vratar. Ali ide Dinamo s novim napadom i ovo je sada Petković pospremio u mrežu u 29. minuti, u istoj minuti nakon što nije uspio iskoristiti udarac s 11 metara. Dinamo plavi 9, Bruno Petković je elegantno postavio nogu, nije išao filozofije i pospremio je loptu u mrežu. Našao je prazan prostor Petković. I onda je potegnuo Petković još jedan dobar udarac Brune Petkovića. Nešto malo preciznosti je manjkalo da uvede u ozbiljnije probleme tima Kruljca. Petković će ići sasvim sigurno na udarac. Petković još jednom praktički identično pokraj lijeve vratnice gola Triglava. A dominira i Špikić na desnoj strani. Kruljac je ovo
odbio u vratnicu, ostaje 1-0 i dalje, iako je bilo nebrojeno mnogo prilika da se sa ipak komotnih 2-0 ode na predah. Sjajna lopta iz sredine, Špikić zapucao, tražio bliži kut. Sučić diže loptu u peterac na drugoj vratnici, je Rukavina promašio nemoguće. 50. minuta, lopta je malo šokirala Gabriela Rukavinu, a on je istu poslao daleko od gola. Brodić je sada u prilici, Brodić gleda prema desnoj strani, traži Kaneka i lopta nije ušla u mrežu. Uspjeli su ovo nekako spasiti i izvući nogometaši Triglava. Dinamo i dalje nastavlja ovaj festival promašaja, zaista rijetko viđena neefikasnost u ovom susretu, ali vremena ima, naravno i prostora za Takura Kaneka koji se sjurio u 16-terac Triglava. Kaneko i dalje, Kaneko poteže, Kruljac brani i na kraju izbacuje kapetan Triglavar Tevž Pokorn. Ostaje na pola, ostaje na pola. Ostaje na pola. Pero, digni stoper, Mauro! Dođi, Ruki! Odi u gol! Napao je i zatvorio drugu vratnicu Sandro Kulenović u 53. minuti. Dinamo 2, Triglav 0. Drugi Kulenovićev pogodak tijekom ovih zimskih priprema presudio je i Rogaškoj na Maksimiru 6. siječnja, a sada je omastio brk i protiv Triglava. Problemi za Triglav, dobrodošla greška, prilika sada za Kulenovića, sjajan rolling, Kulenović u malu mrežicu, 3-0 za Dinamo, 56. minuta. Sjajna kombinacija, Sučić i dalje, Sučić sam ispred Kruljca, 4-0 za Dinamo, poker je pospremljen u mrežu Triglava, 64. minuta, sjajno nadahnuto, Petar Sučić. Sučić. Sjajna lopta za Kaneka, Kaneko za Kulenovića, Kulenović je u prilici da postigne hat-trick, neće on, ali hoće. Halilović, 5-0, 65. Tibor Halilović okrunio dobar nastup za sad, dobre minute, razigran, kombinatoran, produktivan, dobar u distribuciji lopte, a sada i precizan u samoj završnici. Presjekao je Takuro Kaneko, nudi mu se Kulenović. Kaneko je u 16-tercu Triglava, provukao se Kaneko, bilo je nešto malo sitno, možda i povlačenja. Evo, s odgodom Daniel Starčević pokazuje prema 11 metara. Kulenović protiv Kruljca, Kulenović nema izgleda, slovenski vratar, Dinamo 6, Triglav 0. Pa smo tako u 68. minuti stigli do pola tuceta pogodaka u mreži ovog slovenskog drugoligaša. Veseli nas i preostalih 20 plus minuta na Valbruni.
Mikić ide prema golu, Mikić na drugu vratnicu i Kulenović nije postigao svoj četvrti, Dinamov 7. Ostaje ovih teniskih, nadalovskih 6-0 za Dinamo. Pazi! Ajde taki! Evo prilike za Kaneka i Kaneko će to iskoristiti. Ovo je 7. pogodak na ovoj utakmici. Dinamo Triglav 7-0. Na listu strijelaca upisao se i Takuro Kaneko. A mi ćemo podvući crtu uskoro pod ovaj susret koji je 20 sekundi prije samoga kraja nepredvidljivi Daniel Starčević označio kao gotov i eto, što reći, 7-0 za Dinamo protiv Triglava. Petković 1-0-29, Kulenović, Sučić, Halilović, Kulenović i Kaneko. Dinamo Triglav, Kranj 7-0, uvjerljiva prezentacija aktualnih hrvatskih prvaka i to smo na kraju krajeva od njih očekivali protiv protivnika iz drugog slovenskog nogometnog razreda. Istaknut ću još za kraj našeg druženja, poštovani gledatelji Max Sporta, još jednom i već sam više puta isticao, 13.1. Dinamo protiv Celja u subotu. To će biti vrlo ozbiljan test protiv vodećeg sastava slovenskog prvenstva predvođenog bivšim Dinamovim trenerom, Dinamovom legendom Damirom Krznarom, a između ostalog okončali smo s ovom utakmicom četvrtu od 16, potencijalno 17 pripremnih utakmica koje ćete svih ovih dana, idućih 10 dana, da budem precizan, moći pratiti u programu Max Sporta i sve pronaći na našem YouTube kanalu. Pa dobro, ozbiljno odgovorno odigrana utakmica, s obzirom na umor koji jučer smo imali dva jako teška treninga. Cilj je bio da se niko ne ozlijedi, mada evo, Dino je osjetio koljeno u jednom duelu, tako da nadam se da nije ništa strašno. Ispunjeno sve, žao mi je samo što nismo zabili. Sve je bilo dobro i prvo poluvrijeme, osim realizacije, žao mi je što nismo zabili još koji pogodak, drugo poluvrijeme se isto rastrčali. Dosta lijepih akcija, nismo ništa dozvolili i sve u svemu dobar dan za nas danas. Yeah.